باش خوندەکارên hêja mamostelorîn gorî mamosta felsefe amadahî di du ana me bin wana me a yekem bi navê Hizra Felsefeyê li Rojhilatê. Hizra Felsefeyê li Rojhilatê. Em ê wana keme mê nas bikin bê hizir çawa dest pê kir yan jî felsefeş çawa dest pê kir wek pêşiya wanê min biaxivin. Hizra mirovî destpêka xwe me got mîna hizra efsane bû. Hizrên efsane bû ji destpêka wêne ji ber ku me got wêrekê ol ne pêşketî bû zanist tune bû destpêka wê wêrekê efsane cemek gelekî pêşketî bûn. Efsaneyê baweriyên olî vediguherin hêza ew hêza wêne ew ji bo wan baweriya ji wan baweriyên oliyên destpêkê ji wan efsaneya em derbasî felsefeyê hêdî derbasî felsefeyê dibûn ji ber ku ew efsane me got wek bersiv didan bersivê pirsê gotmêjiyê mirov de dihatin gerandin bersiv didan hêdî bi demêre em derbasî hizra felsefeyê bûn. Ev hizra felsefeyê jî ji kudekê em bên ji olê fermî û helbestî yên ku li Mezopotamyayê cemê Nîlê û Hindistanê û Çînê hatibûn belavkirin ew derketina wa a derketin holê dihat diyarkirin û felsefe em kurtasî karin û bêjin destpêka wê me got çi ji efsane di hêdî derbasî felsefê bû. Ew efsane û olên bawerî ê destpêkê derbasî felsefê bû bi demêrin demek dirêj xwarheya derbas dibe ew me got jî me got ew efsane ew helbestê û olên fermî ê li Mezopotamyayê li Çînê li Hindistanê li cemê Nîlê hatibûn belavkirin ev derketina wan hebûna wanar jî dîtê diyarkirin. Li vêrekê em nas bikin bê sedemên ku hiştin felsefe li Rojhilatê li pêş bikeve çi ne? Em ana ji xwe sedema nas bikin sedemên ku hişt felsefe li Rojhilatê pêş bikeve. Sedemên ku hişt felsefe li Rojhilatê pêş bikeve li bêjin ji gelek jêderên ku hatin diyarkirin ew ji felsefe Rojhilatê beriya felsefeya Rojavayê bû. Li vêrekê em nas bikin sedem çi ye ji ber ku pêdiviyên jiyanî ew derfetên jiyanî ê xwezayî hemû rewşên ku dihiştin felsefe li Rojhilatê bi pêş bikeve berî Rojavayê. Me got jî ew tiştê ku mirov li dihatin derbaskirin wek bi derfeta jiyana wî xwezaya wî derdora wî çiqa xweş be dihêle rewşa mêjî jî bêhtir pêş bikeve. Ew dihêle pêdiviyên mêjî jî pêk mêjî bi karê xwe rabe û pêş bikeve. Ev sedem dihêj ku felsefe li Rojhilatê beriya Rojavayê pêş bikeve. Divê hemû rewşên me got hiştin felsefe li Rojhilatê pêş bikeve berî Rojavayê derketibûn û li wê li wir derdora xwe kir û dihişt hizir û ramanên xwe yên ku derdiketin ew ramanên xwe ê ku derdixistin ji holê vediguhestin Rojavayê û li wir eşkere dikirin. Me got destpêkê me got rewşa Rojhilatê me got derfetê jiyanê çi xwezaya wê derdora wê avhewaya wî ne hemû dihiştin ku felsefe li vêrekê pêşketî be. Pêşketî be. Feylesûfên Rojava dihatin demek dirêj li Rojhilatê diqedandin wek bê lêkolînê xwe dikirin hemû tiştê xwe dest dixistin û dihiştin ew fêrbûna wan ew perwerda wana li Rojhilatê dikirin diçû li kur eşkere dikirin li Rojavayê eşkere dikirin. Li wir eşkere dikirin.
البدكي هيا زانياري ما بنابي أرنولد توينبي دبيجتش دبيجه هاري خوش دما جوجه هاري خوش به مروف الود جهي د ايجيان دكي مروفكي هاري كابن به لو ما اردنگاريا روجلاتي يا دولمند بويا درگوشا مروفاهية و چه و بنجها فلسفة و زانسته دبي جوجه كي هاري خوش به مروفكي هاري كابن بولوده كي جيان بكن او دهلا دبي درگوشا پیشکتنه درگوشا زانسته دهلا زانست وده كي گلكي پیشکتی به فيلسوفة كما يدجي استرالي شنوار ناسي بو هاد 20 سالا هاد لكو لروجلاتي جيان دكر و شنوار ناسي روجلاتي جي ليكولين كر قالك ليكولين خوكر ماغو 20 سالا الوده كي جيان كر او ليكولين خوا ايسر شنوار ناسي جي بغو هسن كو برن استراليا يو بيجن روج آوای جي الوده كي بلاف كر و الوده كي اشكره كر ام هر دو فيلسوفي ما ونبينن ماغو كي جوردن و فيلسوفي ما قلت نابينا فيلسوفي ما جوردن وفيلسوفي دجي بنابي أرنولد حردو جي إثبات دكن وبيجت تكهز دكن بو دسبيكا فلسفي روجلاتي بو وقبي بهرورداخو حمول وردتن ليبرن كل ليبرن روج آواي بلاف كرن حيا فيلسوفي ما استرالي ايشن وارناسي ما قلت شد بيجن جوردن شد بيجن بتوفين شهرستانية روج آوای توفين شهرستانية روج آوای روج هلاتي دست بيكر وك أنا أم بين توفكي بتشينن دما غوزو توفيز بتشينن أو ناش أو توفي چاندا چاندن إل روج آوای كو چاندن أو شهرستاني الوده كي بيشس إشكو آني بون روج هلاتي آني بون وك بيجن كوكا خوا دست بيكاينا أو توفي هاني چون روج هلاتي آني لل روج آوای بلاف كرن و بيجن أو توفي هاني چاند هش بيشكتن الوده كي دركبه تكاد هر دو فيلسوفي ما قو تكاز لكن دسبيكا شهرستانية روجهلاتي دسبيتك تمام الفيدا كي مناسكر سدمن بيشكتني بيشاوا بون ومجيان كيجا أصلي أم بين هزرا فلسفي المزوبوتاميا أم ناس بكن شقرة هزرا فلسفي المزوبوتاميا هزرا فلسفية ميزوبوتاميا أم بين ناس بكن برستا أو راستيا أو رستا فلسفي راست چه لروجلات به چه لروج آوا به هزار سالان هيا روجا ما إيرو جي بردوام كريا يعني أو شهرستانية أو دست بيكر چه مگو روج آوا به چه روجهلاتي بجي أو بهزار سالان حتى روجا ما إيرو جي هاتي بردوام كرين أم بيجي نهاتي سكناندن إجبار ذيك مروف هرتم أب مروفي ما مروف يعني فيلسوف بچ مروف به هرتم چتك مرق بك وتخوازه عالية بشارتي لكولين بك أم بيجن چه مجارا قد دسويت كذا يعني چه مجار قد بشياوي تفكرن نابي مجارك ملو هسان درباس به تخوازه همه عالية وينا لكولين بك تايبت عالية ويني اي بشارتي اي نزلات او عالية ويني اي بشارتي اي نزلات تخوازه لكولين بك وناس بك وي عالي ناس بك ماقو أفسانة يقول ميزوبوتامياي در كتبون أو أفسانة مينا چه مينا أدبن ميناك هري مزن يه راستي يعني أو ميناك هري مزن أو نمونين هري مزن إيه راستينا أو لجرينة جو راستية بخواجي أو راستية جو بخواجي جو لجرينة جمرور لسر راستية گریدای چه گریدای پیشکتنا هشمندیا چه آمروه او لگرنی گمروه لگرین دکه او دهله اثبات دکه دهله او آستا میجی ویمروی گهای کیجا آسته آستا میجی جی دیار دکه دریا چه دریا لیکولی ناره اول بده که آنا درباسی چه بین درباسی هن هزرین گول مزوبوتامیا مغوهاتون بلاف کرن مقبکه ام بیجن میترا یعنی ام کارن بناوی
مگو میترا یانجی میترایزم میترا تب کار آنی میترا امی آنا ناس بکن به میترا کیه الکوده کی درکت و چاوا هات بلاف کرن باوریه وی چبون زاگونی وی چبون لسر چه ده سکناندن ناف کی جاگلیجی بلاف بو دست به که ام ناس بکن به میترا کیه میترا یک جه خداین هری مزن بو او خداین هری مزن یک جوانا میترا بو خدای چی بو خدای باورین پر خدایی بون خدای باورین پر خدایی بون او دهات ناس کرن جی بچی خدایا روش روش آگو آفرینر روناهی ازمان او روناهی آگو ازمان وقت بیجه بنور دخست کی بو خداوندا میترای میترا او خداوندا مگو خداوندا پر خدایی بو او خداوندا آروجی بو ادهشت گو آفرینر روناهی ازمان وقت بی روناهی دکر میترا بو میترا که ناف کجا جواکان بلابو جواکا آریانی درکت و حتی هاتو پجراندن وقت بیجن گلک ریز گرتن جرد هات گرتن دما خداوند که پرمزن بو و دیش روناهی جی وقت بیجن خداوند روناهی بو و گوته دیار کرن باندور لچت کر باندور الهزري هرمس تكر باندورا او مترا لچه هزري هبو اي هرمس مترا باندورا خوا الهزري هرمس گلكي كر باوري المتراي مناسكن باوري المتراي الميزوبوتاميا چنه الميزوبوتاميا بري أنا أمي ناس بكن باوريا مترا الميزوبوتاميا دركت مقول بدك دركت للشوا بلابو الكودك بلابو دسبيك الأناطولياي بشتي أناطوليا درباسي شو هندستاني بو بشتي هندستاني مگو أناطوليا دور الهندستاني دور الآسيا وبشترا درباسي أوروباي مگوت مترا مگول جواكا آريان دركت وباندور كر و دو بشترا الكودكي ميزوبوتاميا دور شو أناطوليا والهندستاني وجاس درباسي آسيا جي بو ودرباسي أوروبا جي بو وراماني خوا بلاف كرن بقالكي باندور بو أو راماني هنا البان باجارا جي هات بو بلاف كرن مگو أناطوليا وهندستاني وآسيا وأوروبا راماني نوي هنا راماني مترا ابن جهين چنه دسبيكي خود سبيره راماني مترا راماني وي بن جهين هنا سنه دسبيكي بهسكرن راماني بن جهين بهسكرن وبراتي وكهبي راماني ما قوتشنه دبي هسكرن بيجي هبل خد سبيره هسكرنه خد سبيره براتي خد سبيره وكهبيه اف راماني وي ابن جهينه هن زاغوني نوي هنه زاغوني مترا هن زاغوني هنا بيتشه آية كم زاغونين مترا سي زاغون فيدا كي جمع هنا آية كم دبيتشه زاغونا مترا دبي رجزن هزران باش بدما جو هزر باش به گوتن باش به
برا زاگونên بچê berêgezên hizra baş, gotinên baş û xebatên baş jî ew xebatê got dikin ew xebatên baş dibin çê cemî tira dibin zagon. Ev her sê wek zagonan lê dinêre dibê rêgezên hizra baş, gotinên baş, xebatên baş ev li cemî tirayê zagon in. Ser wana derbas nabin. Mîtra ku xwe dispêre çi? Me got mîtra me got xwedawenda a pirxwedayî bû, xwedawenda ronahiyê bû, xwe dispêre çi? Xwe dispêre çanda pirxwedayî, xwedatî û çanda dayîk a xwedawenda. Çanda dayîk a xwedawenda û nerînên çandî yên civaka çandiniyê jî giraniya xwe diyar dike. Giraniya wîna diyar dike. Me got mîtra xwe dispêre çi? Xwe dispêre çanda pirxwedayî xwedatiyê û çanda dayîk a xwedawenda û nerî bibûrînin. Nerxên civakî yên civaka çandiniyê giraniya xwe diyar dike û hêlê giraniya wê bidiyar kirin. Bi derketina mîtrayê navbera derketina mîtra dema got mîtra derket vêdekê miteynin dema got mîtra derket li vêdekê cema çi hebûn? Hûrî hebûn dema wa de û gotî hûrî û gotî ev her du tên naskirin çi? Ev her du em bêjin destpêka Kurdan bû, destpêkê ê Kurdan ê destpêkê Kurdê me ê destpêkê bûn. Hiç çi navbera wa bê avakirin derketina mîtrayê? Yekîtî. Yekîtî di navbera wa de avakir. Yekîtî navbera wa her du hêzan de avakir dema got ev hêz ev her du êlê ê Kurdan ê mezin ê destpêkê hûrî û gotî derketin mîtra yekîtiyek mezin di navbera wa de pişt vê avakirin. Li vêdekê mîtra weke got çanda me got çi? Me got çanda ariyan de derketibû ne tenê di nav yanî ne tenê di dîroka xwe dema xwe di bandorayê hebû lê dema bandora wê jî heya roja me îro tê berdewamkirin û bandora xwe kiriye heya ana jî em dew em doz dikin doza me çi? Doza me hezkirinê, biratî, wekhevî em hemûka em vana dixwazin em dibînin got bandora mîtra heya roja me îro jî li ser civakê heye. Wana me wilo bi dawî dibe ana em ê pirsê xwe ê nerxandinê bi hev re çareser bikin. Ana xwendekarên hêja em ê pirsê xwe ê nerxandinê bi hevdûr çareser bikin. Pirsa me yekem dibê çi? Dibê hizra mirovî li rojhilatê di destpêka xwe de bi çi awayî derketibû? Bi awayekî me got bi awayekî efsane. Bi awayekî efsane derketibû gelek efsane cem hebû me diyar kirin. Hin ji wan me diyar kirin û hêdî hêdî derbasî felsefeyê bû. Bi demek bi demêr. Pirsa me di duat bi çi? Baweriya mîtrayê li ku derê belav bûye. Ev dibeşin a de dibê û çi bandora wê lê civakê hebû. Baweriya mîtrayê me got civaka ariyan belav bû a li rojhilatê. Bandorayê li civakê hebû dema me dît got di êlên Kurd ê herî mezin wek hûrî û gotî got yekîtiyek di navbera wan ava kir û dozê wêna jî pir bûn wek dawa wekheviyê dikir dawa hezkirinê dikir û bandora wê jî heya roja me îro me got li ser me li ser civakê heye. Pirsê me jî wilo bi dawî dibin xwendekarên hêja heya wana bê kêfxweşiyê.